Күнін esas vakaları ақта тариф etmege hazırmız. Студияда мен Султания Истакаева çalışam. Хайырлы ақшамлар. Қырым коронаны ғайып еті Cumhuriyetinin акимияты мартының бір күні коронавирус бойынша сынырлануларını ләғу etmege ниетлене. Vatandaşlarımızın adlarını ebedeleştirmek, Ялтада Улы Ватан Женкі қараманлары шерифіне мемориал тақталар ерлештірілежек. Стоматология bu iş değil, istidattır. Bizim daimi rubrikamızda Ekim Selim Асанов hakkında hikaye. Kırımda COVID-19 hastalığından bir ayda 200 binge adamga aşılama yapacaklar. Bu hafta bugünkü toplaşuvda Cumhuriyet yol başçısı Sergey Aksyonov bildirdi. Yakın vakitte vaksinanın da bir büyük partiyası getirilmesi beklenili. Biz yakın vakitte koşma olarak 30 bin dozаны elde edeceğiz. Men Tunyevan Denis Valentinovich Manturov'nin telefon vasıtasının bağlanıp oldum. Bizge yardım gösterilecek. Koşma partiya olacak. Biz da nasıl kolemni elde edeceğimiz haqda yarın obirsi kun aytacaklar. Yarımadada koronavirus ile bağlı vaziyet stabil. Kırım hakimiyeti martının birinde koronavirus boyunca çokusu sınırlanуlarını lağu etmege niyetleniyor. Eğer vaziyet denişmese martının birinden toplu tedbirler geçirilüvi boyunca teatr ve kinoteatrlar 50 ya da 75% dolduruluvu boyunca şimdi bu 30% sınırlanuvlar kalacak. Bu karar martının birine yakın alınacak. Cemaat aşağıt yerleri de 50% doluluğu kalacak. Sonki sutka devamında 144 adam koronavirustan tedavilendi. Covid hastalığı 124 kişide tasdıklandı. Umumen Kırımda pandemiya başlanğandan beri 34,5 binden ziyade adam koronavirus yuqma hastalığına uğradı. Sutka devamında 4 kişi vefat etti. Bütün devirde ise 871 hasta vefat etti. 30 binden ziyade kişi tedavilendi. Epidemiyaga karşı tedbirler geçirilüvi devam etti. Sergey Aksyonov cemaat toplanğan yerlerde maskalar takmaga ve 2 metrlik hafsızlık mesafesini tutmaga emir etti. Ахмеджет мемориятының yolbaşçısı Елена Проценко өз істегенін истифаға çıktı. Bu haqda Kırım yolbaşçısı Sergey Aksyonov öz içtimai ağlarındaki sayfelerinde haber etti. Onun sözlerine göre Kırım paytaxtının başı öz komandasının küçlerine kıymet kesip böyle kararga keldi. Bundan da gayrı Sergey Aksyonov kaydetti ki şehir rehberligi istifaga çıkkanını şehir hocalığının işini hiç de keder etmez. Memoriyat yolbaşçısının vazifesini Memoriyat yolbaşçısının muavini Valentin Demidov eda edecek. ФСБ xadimleri Rusya Federasyasında yasak etilgen teröristik teşkilatının 19 radikalını yakaladılar. Olar Kırım'da, Karachay, Çerkesiyada, Krasnodar ve Rostov vilayetlerinde hareket ettiler. Bu hafta ФСБ hizmetinin cemaatinin bağ merkezi haber etti. Teşvikattan gayrı yakalanganlar Şimali Kafkas teritoriyasında olar diversiyon teröristik aktlar geçirmeye planlaştıra ediler. Tintuvler devamında 40'tan ziyade nusxa ekstremistik malzeme çekip alındı. Yakalanlarga olarının kabatı seslendirildi. 10 teşkilatçısı hapsetildi. Ялтада belli vatandaşlarımızga hatıra olarak memorial tablolar peyda olacak. Kırım Tatar partizanı Umir Akmolla Adamanov'ны herkes Mishka Tatar deb bileydi. Onun adı yazılı memorial tablonu yakın vakitte aynı şu adamın adını taşıgan sokakta yerleştirecekler. Davut Çakhalov Karaman'ın jiyeni ile subetleşti ve bu haqda tarif etmege hazır. Birinci memorial tablo Umir Akmolla Adamanov'ның adını taşıy. Bu insan Sovet partizanı Lehistan Karamanı edi. Umir Akmolla Ayvasil köyünde doğgan edi. Karaman'ın adı Yalta'nın bir sokağına berildi. Endi ise bu yerde memorial plita yerleşecek. Sovet askerinin jiyeni Timur Adamanov kaydetti ki böyle adamlar hakkında hatıra saklamak ve episi Karamanlarını anmak, onların milli mensupligine dikkat ayırmak pek muhimdir. Men xursandırım sizin işlerinizge. Çünkü böyle Karaman adamlarını nazdır bilmeye gerek. Hem de bizim yaşlarımız bilip olsun. Çünkü bu cenk vaxtlarda pek çok adamlar haysı canını vergeneciler. Biz yaşayıq dep için. Yalta'daki sokak 1989 senenin sonunda Karaman'ın şerifine yanıdan adlandırılgan edi. Bu Adamanov Umir Akmolla sokağı, lağabı onun Mishka Tatar, Polşada Karaman olgan edi. Geçinci 43. yıl partizan atradının başlığı olgan edi, Katovski adına. O için özü de doğulgan edi, mında 15. yıl Ayvasıl koyda. Şimdi bu koyu
рус тіліде микрорайон Васильевка деп сафлайлар. Умер Адаманов жеңтен эвел ерлі совхозда айдавчы олып чалышайды. 1939 сене Қызыл Ордуға чағырылды ве Сталинградта қызмет етті. Андан жеңке кетті. 1941 сененің сонында эсірлікке тұшты ве Лихистан территориясында лагерге йолланылған еді. Андан қачты. Бұндан сон Умер Адаманов партизан отрядыны яратты. 1943 сене Арби Борчеда етілген вақыт Қараманжа әляк олды. Біз шымды тұрайық мұнда Айвасыл койды, нереде doğdu Адаманов Умер Акмолла, әмді менің бабам. Абу evinin içinde şimdi yaşaylar 4 хоранд. O zamanda мұнда olған еді уларының шақси evi. Ялтада яшаған белі сакинлерінің шерифіне мемориаль таблолар ерлештірмекте шабусы иле Қырым Қараманлары адлы Қырым региональ жемат әрекетінің рейсі Ибраим Ширин чықышта бұлынды. Лейха черчевесінде біз улы ватан женкі қараманларына бағышланған 7 тақта ерлештірежеміз. Шымдықы вақытта біз әнді Ялта мемориетіне тақталарыны тантаналы шекілде теслим еттік. Ве қысмет олса, февральның 20-інде бірінші тақтаны асып башлайжамыз. Бұл мемориаль тақталар итальян мермерінден ясалды. Пек дүлбер арифлер ойылды. Мемориаль тақталар ерлештірілуі ақында қарарына Ялта мебуслары бір ағыздан қол тұттылар. 2 аптада бір кере біз яңы шерефлі тақтаны ачыжамыз. Керчектен де бұл ватан перверліктір. Бұл үрметке лайық. Бұл эждатларымызға үрмет көстерувдір. Олар біз барышық ве муабетлікте яшамамыз үшін жанларыны құрбан еттілер. Мишка татарның отряды партизан әрекетінің ішіне буюк иссе қошты. Қараманымыз фашист басқыншыларының планларыны бозған еді. Умер Акмолла Адаманов эляк олғанынан соң Лихистанның Юксек Арби мукафаты Крест Грюнвальда адлы ордені ile тағдырленді. Ленуза Борсеитова, Дауд Чахалов, Арсен Фукала, Миллеты Чун, Ялта. Ахмеджетте эстафета памяти адлы Бутун Русия тедбірі кечті акция Сибирь ве Ұзақ Шарқта доғанларға бағышланды. Олар Қырымны улы ватан женкі сенелері азат етмек үчін жанларыны құрбан еткен әділер. Залда акимет органларының векілері ве яшне сіл топланды. Меркези Таврида музейіне Сибирь ве Ұзақ Шарқ қараманларының туған топрағынен капсула ве оларының өмір ве жебе yola ақында весиқалар берілді. Ватан перверлік лейхасының мақсады қараманлар ақында қатараны сақлап қалмақ ве регионлар арасындаки бағыны қабелештірмектір. Эстафета 2020 сене июлінің 24 күні Приморск вилиетінде башланған еді. Бұндан ғайры 2021 сене Жумхуриетте Улу Ғалибеге бағышланған 30-дан зияде тедбір кечірілігі планлаштырылды. Біз хатыра вешан шурет елында адымлаймыз. Бөлі ажайып вақия. Оңа қарардан арткач қимет кесмек қиын. Чунки бұл ватанперверлік тәрбиесі. Біз бұақта айтамыз. Егер біз бұақта лаф юрсетмесек, бұл яш несілінің хатырасындан сіленежек ве бұл әң бұйық жинайет олачақ. Екі яны автобус Құрман районына yol алды. Оларны ичкі маршрутларда қоланacaklar. Олар Бұйық Онлар қасабасындан Құрман район меркезі тарафына қатнacaklar. Нақлият көзетув, исынув ве кондиционерлер системалары нентемин етілген салон қилянып юрген әлі группаларының құсустетлерінің назарға алып дунатылған. Ишлерні тешкіл етмезден evvel лицензия алмақ үшін 2 автобус шымдылық бізге етерлі. Ве 4 қошма автобус Құрман районының муниципаль маршрутлар теменленілігі бойынша талапларны қапатажақ. Шымды мемориет техника муниципаль мүлкиетке берілігі бойынша иш алып бара, бұндан да ғайры Жумхуриет елбасшысының авалесі бойынша Чөнгелек Керіч ве Багирова Керіч арасында yolcular ташылығы ғайрыдан тікленілді. Жумхуриет елбашчысының авалесі Москва акимиеті ве Жумхуриетінің везірлер шурасы арасындаки алашма бойынша 2020 сене техника сатын алды. Әң аздан 220 нұсқа яны автобус. Ве олар яваш-яваш маршрутларға чықарыла. Шымды оларны әм муниципаль, әмде муниципалитетлер ара маршрутларына чықарув девам ете. Приморский қасабасында жүле ярдым бинасының реконструкциясы аман-аман екунленді. Объект 90%-ға азыр. Шымды енді ичкі безетув үшлер алып барыла, құрыжылар бар көшін чалышалар. Бұақта бұзым нөвбетті келіп қамыз. Объект енді чоқ елдан берлі реконструкция етілмеген еді. Бина өзі пек мұшкул алда еді. Мағас есе сувнен толу еді, деп хатырлайлар ішчілер. Бүгінгі күнде енді дорт ода тамир етілді. Санитар ноқтасы ве душхане ерлештірілі.
Бу ерде реконструкция кечирилмеген еді. Эршей пек мушкулалда еді. Не табан, не дивар, ерден су вақайды. Электрик теллер вақыт қаплана еді. Бинанын тамиратыны октябрь айында башлаганы делер. Объектенді 90%-га юкелленді. Шымды хуручылар таванларны хурып бітірелер. Угды энді лакве боя ишлері беклей. Янгынлык хавсызлығы системасыны монтаж етмек ве датчиклерні ерлештірмек қалды. Хуручылар эпысы ішлерні 5 күнден сон юкенлерміз дейлер. Тамиратка 2,700,000 рубль айырылды. Ишлер девлет сағлық саклав муйсиселерінің модернизациясы адлы мақсадлы программа черчевесінде алып барыла. Құручылық башланды. Біз октябрьнің соңында демонтаж ішлерге чықтық. Атта ноябрь олмасы мүмкін. Аңлашмаларны тек ел башқа яқын декабрьнің 30-ында имзаладылар. Яғни біз әвелден чықып, демонтаж етіп башлаған едік. Ишчилерінің ратлық күлері yok. Смена 12 сат девам еті. Енді тезден Приморский қасабасының сәкелеріні яңартылған әджелі ярдым бинасының açылығы беклей. Тібі хадемлері се кереклі кыбы тешкіл етілген иш ерлеріні елде етежеклер. Гузель Мамбетова, Эдем Садиков, Максим Голубев, Миллеты Чун, Кефе Шер Шурасы. Қырым Жумхури ичтимаи ишнен оғрашқан тижари олмаған тешкилатлар фаалиетінің нәтижелеріні бүгін Ахмеджетте халқырал достлығы евінде чықарылды. Түгерек маса девамында ось марузаларының тижари олмаған тешкилатларының векілері чықышта бұлындылар. Бұл берде 3 тәне тешкилат өзіні ішлеріні албарғанына 2020 yılda naz işler albardı ve aldığımızda naz işlerde olacak 21. yılda. Onun için biz bu yapkan işlerimizin cemaatga göstermeye isteyik. Cemaat bunu bilsin. 4 takım ve tek bir galip Qarasuv Bazar rayonu Zuya kasabasının 2. sanlı mektebinde Tilim menin baylığım adlı yarış ötkerildi. Mükafat kazanmak uğrunda talebeler nasıl sınavlardan geçkenlerini Naciye İsayeva bile. Takımlarga bölünüp balalar öz bilgileri ve atık çenligi boyunca güçlerini sınadılar. Birinci vazifede tapmacalarda yetişmemegen sözlerini tapıp, boş yerlerini toldurmak gerek. Bir kaç dakika düşüngen son cevap vermege aşıqalar oğde da 5 basamak. Güçlü gayretli Ayhan, Afrika'dır vatanı, munda görmedik onu. Balalar ana tilimizde şiirlerini ve atalar sözlerini seslendirdiler. Bundan son viktorinalarda iştirak etip ağzavi şekilde cevap verdiler. Her bir takımın oy şarı ve divizi var. Torgayçıklar, papiler, muhabbet ve birlikte kuch. Talebelerinin arasında en güzel ve kuchli talebeni seçip almağa pek kıyın. Her biri yaxşı hazırlık görgen. Bugün viktorinanın alıbarıcısı, yarın ise ozu da iştirakçı. 8. sınıf talebesi Zarema Yagayeva yarışının temeli koyulgandan beri öz bilgilerini sınay. Tamam yarın o ve onun yaşdaşları daha ziyade kıyınca imtihanlardan geçecekler. Kız bizim bestikarımız haqta video taqdimname ve maruzanın çıkışta bulunacak. Sonra ezberden şiir okuyacak. Milli mektebimizde okuganımni pek gururlanam. Çünkü men kadammen Kırım tatar tilinde laf etem, ona Kırım tatar tilini aşlatam. Men pek sevem bizim tilimizni. Zuya kasabasının 2. sanlı mektebinde Tilim menin baylığım adlı yarış 2. yıl ötkerilen. Koronavirus devrinden evvel bilgi artırıcı viktorina bir ayda 2 kere geçiriledi. Şimdi sirikçe, lakin buna bakmadan yarış öz rağbetligini joymadı. Lakin bu tedbirlerde onlar bizim klasiklerimizin icadıyla tanış olalar. Hazırlık devamında onlar milletimizin medeniyetimizde ve tarihimizde terinden öğreniler programada olmayan şeylerini kütüphanede, internette tapıp sınıflarda galiplik kazanıp son ise sınıflar ara konkursuna gelip mektep galibesi olalar. Balalar tuğan tilimiz boyunca yaxşı bilgilerini gösterdiler ve teşkilatçılardan ve sponsorlardan mükafatlar kazandılar. Yarıştan hiçbir iştirakçı bahşişsiz kayıtmadı. Onların her biri teşekkürname mektup elde ettiler. Galipler ise fahri yarlıklar ve bahşişlarla takdirlendiler.
Мектеп мөдирінің сөзлеріне көре, bu оқув юрта 300-ге якын талибе тәсіл алан. Қырым татар тілі öğrenilivine erkezinin meragı buyuk. Bu konkursta defalarca başka millet vekilleri de galip çıktılar. Uken sınıf talibeleri Kırım tatar tilini mükemmel bileler. Birinci sınıf talibeleri de olardan kalışmay. Yarım yıl okugan son olar endi serbest okuylar, laf eteler ve en esası ana tilimizde fikir eteler. Necesay ve Seyit Velilayev, millet için Karasuv Bazar rayonu. Aletler paneli ve 3D vizualizatsiya Ahmedjet'te Kırım Regional Dosav bölümünde cesurluk dersi geçti. Kadetlerinin sübet geçirildi ve zemanevi aviasyon trenajörlerinin işini gösterdiler. Alet pilot kabinasında bulungan vakit çeşit uçuv kısımlar üzerinde çalışmağa imkan veriyor. Biz vatanımızны tek söznen хорчаламақ керек дегілміз. Biz minberden gayrı başka yerde çalışamız. Yani biz ameli şekilde neticelerge erişmek ve bizni yenmek imkanı olmağanını göstermek gerekmiz. Ekimlerimiz hakkında rubrikamızda devam edemiz. Kameramız o günde 26 yaşlı Selim Asanov 2012 sene o Georgievski adına tıbbi akademiyaga okumaga kirdi. 8 yıldan sonra ise o stomatologiya klinikasını açtı. Ekimnin kabulunda bizim muhbirlerimiz de bulundu. Здравствуйте. Selam aleykum. Meslihat almaq mümkün mü? Сюда проходите. Elbet, geçiniz. Тыш әкемнің әлетлері тәйсірат қалдыра. Оларға бақанда қорқудан юрегін тежде ұрылып башлай. Амма әкемнің әллерінде олар санки денішелер. Бұл шейлер хасталарға ярдым етмек қоланыла. Сізні rahatsızlagan nedir? Айтыңыз. Менің шекаятлерімі dinlеген сон өзі бақа әнді о диагноз қоймаға азыр. Topede өскен икметлік тішлеріні алып ташламақ керек, деп sayam. Sağ ve sol taraftan. Әрші этап мектеп жағынан башланды әнді о вақыт селем кележекте тыш әкеме олачағы ақта біле едім. Bu yönelişni çok adam seçe. Bunun uğraşmağa istegenler vaqt çok ve şahsi ameliyat alıp barmaq mümkün. Селем үшін бір вақыт артқач білге олмай, дей оның бабасы Айдар Асанов. Өз mütexassislik seviyesini Ekim Moskvada yükseltti. Yarım yıl geçse gitti Moskva'ya. Moskva'da hepsi teknolojiyanda aybet. O andan barıp Ugrine. Bu bala bu noktada toktalmay. Öyle bir abeslikten, öyle bir niyetlerden kete Ugrine arada sırada oturayım mesela internetten çok şey malumat ala. Onu adamcağızına da aratlamaydı onun vakti yok. Тап студентлік чағында Селим Февральская соқағында Қырым Жұмхури стоматология мерkezінде çalışып башлағаныды. 2020 senesi ise өз клиникасını açtı ve şahsi ameliyatını başladı. Men çokça umumi ameliyat stomatologiyasının uğraşam. Tek bir sahada mütexassıs sayılam. Umumen ise 3 yönelişten uğraşam. Bundan gayrı balalarını tedavileyim. 4 yaştan ve bundan büyüklerini. Bugün hekimnin kreslosunda 7 yaşlı Elif Abdurrahmanova kızçıqның tişlerinde karies peyda olup başlagan. Elif aytqanına göre doktor Selim her şeyini tez yaptı ve o hiçbir ağırtı duymadı. Menim tişimi baktılar. Endi menim bir yerim ağırtmayacak. Umumen onun klinikasında 10 adam çalışa, olardan 5'i hekim, 3 asistent ve 2 administrator. Eğer hastada COVID hastalığına oşağan alametler olsa, biz ona başka günge yazılmağa teklif etemiz. Eğer onun keskin ağırtısı olmasa. Ağır iş gününden son evde Selim'ni sevimli ömür arkadaşı karşılay. Elzar Asanova onun asistenti edi. Bugün ise o ailesini kaygırgan ana ve ömür arkadaş. Kömerde men olarını aslında görmeyim. Nasıl oskenini duymayım. Ama her bir rahatlık gününü, boş vakitimni korantamnen keçirmege tırışam. Bir yerlerge barmağa, vakitni beraberlikte geçirmege sevemiz. Yaxşı hekim her vakit öz hastasını, onun keyfini ve alını duya. Hastaga ruh verici sözlerini ayta, ne yapmak gerekligini öğretti. Selim Asanov'nın hastaları hiçbir vakit kolaysızlıklarga rast gelmeyler. Safiye Şukurova, Sevilla Memetova ve Aziz Nimetulayev, millet için. Bugünge bu yapısı haberler Millet telekanalından ayrılmanız. Hayırlı akşamlar.